kabisa. hari ukuntu numvise ngo niwe mutoza wa Moses, kandi tuzi ko Moses amaze kugera kure, amaze kugera mu bihugu bitandukanye kubera umuziki. ariko ubundi kanisubizo kwibaza abarimu uzuja kwiga ku ishuri ugasanga umwarimu mu wa mbere ukamusigamo ukagera muri kaminuza akiri mu wa mbere. Ni gute Moses yageze kuri ruriya rwego kandi ari wamwigishije? Nawe ntituvuze ngo uri ku rwego rwo hasi, ariko kandi ntiturakubona utumirwa mu biterane. Ni gute byagenze? Mbo wabisubije. Umwarimu mwiza ni umuntu utoza umwana. Yes, abakunzi ba Mado TV show dutangiye tubaramutsa. Abari mwaramutse tubahaye mwaramutse, abari mwiriwe nabo tubahaye mwiriwe. Mumeze neza, twebwe tumeze neza, turashima Imana. Nkuko mubibona, iyo umuntu aramutseho egare yuko aba ameze neza. Impamvu mbivuze gutyo, hari igihe nshaka kubivuga gutyo, umuntu uri mu bibazo akavuga ati ntibimeze neza, ariko kuba ugihumeka biba bimeze neza. Tugomba kugushima Imana kandi tukavuga ko tumeze neza, kuko ibibazo byo kuri ino si nyine ni ibya hano, ariko ubuzima nibwo bwa mbere. Mugani w'umuririmbyi waririmbye ngo ubuzima ni ubwa mbere, ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho. Utaronse uyu munsi ushobora kuronka ejo. Hanyuma twebwe tumeze neza nk'uko mubibona. N'abatameze neza ni ukuri dutangiye tubabwira ngo Imana ibagirire neza kandi biteho. Twihanganishije n'ababuze ababo, mukomere kandi mwihangane. Kuri ino si niko bimeze, kandi Imana kujya Imana ikomeye gusumba ibindi byose, akaba ariyo mugenga w'ibihe, ntitwoyihaririza, kuko ikiba cyose kiba kiri mu mugambi w'Imana. Imana iba yaragiteguye. Hanyuma ntangiye mbashimira nanone ku buryo mukomeje kudukurikirana. Ejo bundi hari abanyandikiye barambwira ngo se ko ndaheruka kubazanira bishasha. Nagarutse, ni ukuri mutubabarire, twari duhugiye mu bintu byinshi, amagripe yabaye menshi, twaragwaje, tubura umwanya n'ukuri wo kugaruka kubaganiriza. Ariko uyu munsi twagarutse kuganira namwe, kwishimana namwe. Mbabwire gute se, twagarutse ku gatorero. Hanyuma ndabashimiye ko mukomeje kunshigikira no gukomeza kunzirikana. Imana ibahe umugisha. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu nk'uko mubibona. Araza kwivuga kugira ngo mubashe kumumenya, naho uba utamuzi ariko n'ubundi niyivuga uyu munsi uramumenya. Ni mushasha kuri Mado TV show, mushasha kuri Mado TV show. Reka abashe kwibwira abakunzi bacu kugira ngo dukomeze ikiganiro cacu. Karibu cyane. Sawa abakunzi ba Mado TV show, turabasuje namwe aho muri mwese, tubifuriza igitondo ciza. Uyu munsi rero twagira amahirwe yo kuza kuganira na Mado show kubijanye n'ibintu byinshi agenda mbaza. Kuba rero twavutse neza nk'uko yabivuze, natwe tubishimiye mu Mana cyane. Amazina rero ku batatuzi banyita Sezerano Audacieux Victor, kandi ni Papa Joana cyangwa Papa Pasi. Aravuga ubutumwa akunda kuvuga ngo ndubatse, ndi umugabo w'umugore umwe, nanje aracyari umwe kandi nta wundi wa kabiri. Rero Tuzohinduka kabisa. Uwo ni wenjewe kabisa. Murakoze cyane, tuguhaye kaze kuri Mado TV show. Mado TV show ni umuntu udakunda kubaza ibibazo byinshi. Abakunzi bacu ngira barabizi, ndi umuntu udakunda kubaza ibibazo byinshi. Iyo niyegereje umutumirwa nza musigira tere, amubwira ati ngahe kora. None ga uyu munsi twakuzanye kugira ngo utubwire hejuru y'umuhamagaro wawe. Impamvu tumutoranyije mu bandi nuko twatoje tukamenya amakuru ko aba bacuranzi bose bakomeye ari wo mutoza wabo. Niyo mpamvu twakuzanye. Rero tuguhaye ikaze kugira ngo tubwire hejuru y'umuhamagaro wawe w'ubucuranzi. Karibu.
urakoze cyane ntabwo ndi umutoza w'abacuranzi bose bakomeye icyo ngicyo vraiment nawe cyangwa uri umutoza w'amapadi niba wazanye amapadi ndi umutoza w'amapadi yego ku bijyanye vraiment n'umuhamagaro ntawe uzumenya Imana nyine yagiye iduhamagara kenshi ku bijyanye n'umuziki ndibuka ko njye natangiye gucuranga mfite nk'imyaka 10 natangiriye ku cyo bita ingoma wageze uvuza umukunga w'ingoma navuzaga umukunga w'ingoma no kwa umukunga wora muri je gusa nuko nje ndawukunda ariko uwitwa umukunga wose urabuze ariko naje ndanize umukunga w'ingoma kabisa mu ikanisa bavuze ngo bararirimba za ndirimbo zo kwegereza abashitsi zanyibuka mu myaka 10 kabisa aho bita muri Ruhemba naratambukaga nkavuza gusa nyine ntibatinda ukuntu baza batinda buriya navyo birarusha abantu baguma bagasubira mu ndirimbo ntibamenye ko gukoresha imbaraga bakaza kunyakira papa yantoje umukunga nkiri umwana muto cyane cyo ni ikintu mushimira yego kabisa hanyuma kugira ngo uve ku mukunga ushike kuri piano kuko ndibaza piano zari zitaraza ariko umuziki twabaga mu minembwe ahantu zenda piano zitaraza ariko umuziki ni ikintu kiba kiri mu muntu nza nibuka hari ico bita za sakiduri urahize sakiduri niki sakiduri hari ukuntu twafataga imijya ino yo ku makoti ukayishira ku duti ukaba wavuza kwa ngo nawe sente zitari kuza umuziki cyangwa se umuhamagaro umuziki wo ku makoti kujya birizwa ngo wamenye kera naje kera kabisa namye ndi umucuranzi nakundaga ibintu nyine byose bivuga no mu nkoni buriya yo naragiraga numvaga hariho nk'akabazi kuntu mu nkoni ndirimba rero piano zaje kuza kera ndi umukandidatire ugomba kwiga ni kuko nize piano nayize 2010 niho natangiye kumva ko nakwiga piano ukiri ruguru se oya je nayigiye Uvira niho nayigiye hari grand frère wanje bita Mubiri Prince niwe ducurangiraga mu rusengero rwacu piano bayibikaga mwacu kujya nyine yamara gucuranga nani ntagenda ngakungura babinkubitiyeho cyane apana bukeya kurakora kuri sente gute ngenda nyine yaguma kunyerekera bazafata gutya bazagira gutya niwe vraiment wantoje umuziki niwe wanyigishije uwo ndi nyine mbikesha uwo Mubiri Prince atuyigisenyi mu grand frère wa jeunesse okay hanyuma ubumenye piano uratangiye gucuranga kugira ngo utangire gucuranga uvuga ati ncurangiye abaririmbye mu rusengero n'iryari ubwo natangiye gucurangira abaririmbyi mu rusengero ni 2013 2015 aho nari ntangiye kuvuza bakaririmba hanyuma ukavuza bakaririmba ukabona abantu barafashijwe ni izihe mbogamizi wagiye ugira ukavuga ati ubundi ibi bintu iyo mbiretse cyangwa ubundi ibi bintu iyo mbikomeje nibiyo wagiye uhura nabyo imbogamizi nuko umwarimu wanje yahise ansiga nyuma yo kuntoza nyine bukeya yafashe diploma aja kwiga kaminuza ndanibuka hari mu giterane iriwe wacu Uvira tugira ibiterane tugira twaduhuza n'andi ma communauté uwo munsi nacuranze bwa mbere ndacuranga bene wacu bahita bavuga ngo twe tubana n'abembe bafurero tubana mu mikutano ati noneho
uyu muntu none mwazanye isente ko itayivuga umuntu wakazuyivuza nyirayo yagiye ati heti sente ko yaragiye utayigenda neza abantu nakambira ati ntitwaherutse wakazawiga piano ati none twakaza bigenda dukunda kubona udondoreza none ngwino guvuza nawe nyine nta mampera bivuga nabi baridoga nyine ariko nama sinacika intege komereza aho ngaho yego kabisa none se piano ni ikintu kigoye ko mpakibona gutya nkabona nanje noyivuza guys Ibano yivuza none ni gute ushobora kwiga piano ntigoye ariko kandi iragoye piano ni ishuri rinini nta urayimenya nanje uri kuvuga ngaha sindayimenya ndacari muto cyane ndacari nko muri kwanza ndacari nko muri kwanza yayo kabisa hari abandi bageze muri kabiri abandi bageze muri gatatu kwa ngo piano ni shamba rirerire tugenda tumenya duke kuri yo wayikunze ikurimo wayiga kandi ukayimenya yego kabisa hari ukuntu numvise ngo niwe mutoza wa Moses kandi tuzi ko Moses amaze kugera kure amaze kugera mu bihugu bitandukanye kubera umuziki ariko ubundi kanisuzije kwibaza abarimu uzuje kwiga ku ishuri ugasanga umwarimu mu wa mbere ukamusigamo ukagera muri kaminuza akiri mu wa mbere ni gute Moses yageze kuri ruriya rwego kandi ari wamwigishije nawe ntituvuze ngo uri ku rwego rwo hasi ariko kandi ntiturakubona utumirwa mu biterane ni gute byagenze mbo wabisubije umwarimu mwiza ni umuntu utoza umwana akagenda akanabandanya n'andi masomo no kuvuga ngo mfite abanyeshuri benshi bagera byenda nko kuri 6 cyangwa 7 bagiye bakomeye banciyeho kabisa ayo masomo grand frère yampaye hari abantu benshi badakunda gutanga ibyo bafite bacuranzi benshi barahisha kumva wenyine yo kwihugiraho nyine ntakenere ko umugenzi wiwe nawe hari ako yomenya gusa jewe nzanimva ngo byenda uwo muhamagaro nkumva kwerekera umuntu kugira ngo nawe agira akatora je ndabikunda kunda kwigisha kunda gutoza mu kubwizo mpamvu rero impamvu nagize abo nazamuye n'umugisha w'Imana buri umuntu aguciyeho akazamuka simbikesha jewe ahubwo mbikesha imbaraga z'Imana cyo tuba dushaka no kwagura ubwami bw'Imana aho njewe ntagera Moses yarahageze uwitwa Sabune yarahageze uwitwa Singira nkabo nawe n'umuhanga ukomeye n'abaci wanje yarahageze n'abandi benshi mutaramenya batarahuruka byenda ku makamera ngo mubabone ariko kubgabo aho bashobora kuba bari kunyumva muri kiganiro bazi neza ko hari ibyo nahishuye benshi bahisha yego okay wagize neza hanyuma none ko abo bose uvuze tuzi ko ari abacuranzi b'amapade baba batoje amapade n'umutoza w'amapade jewe ndumutoza ntoza umuntu uko bawucuranga uko bafata piano uko wamenya note uko wamenya guhuza hanyuma giriya umwana wenyine niwe uzumenya icyo yihitiramo mu kumenya icyo yihitiramo rero hari abakunda slow hari abakunda ibisirimba hari abakunda amaritime agiye atandukana rero abanyeshuri banje jewe bakurikiye faculté y'umukunga kandi jewe naje tukunda umukunga jewe ndawuvuza ariko ntumbamo fete jewe akenshi iyo ndi kuri piano kuko ikintu mba numva kiba kindimo cyane ni gukora indirimbo ndi umuhanzi w'indirimbo zigiye zitandukana ibyo rero je nibyo mpeza umwanya ico uheza umwanya n'icubaco umwanya mara ku ndirimbo byenda nabo babajije aho bageze bakubwira ati nanje sifite indirimbo 3 nanje byenda nabamaze kugera mu ndirimbo nyinshi nabo byenda bageza ahantu hakomeye kuvuga ngo umwanya njewe sinawo hashoye mu gisirimba nawo ushoye mu buhanzi nawo twageraga mu gisirimba mu rusengero rwacu umwana utangiye kuzamuka niwe naheza Moses naramuhezaga mudangije gucuranga indirimbo yagera ku gisirimba nkamuheza ubwo rero kuba ageze ahageze
bivana n'aho yashoye imbaraga. ni ukuvuga ngo uri umucuranzi ukaba n'umuhanzi ku giti cyawe. Turagerageza. ushobora kuduririmbira akaririmbo gato mu ndirimbo wakoze? Yasize ubwiza yarafite, yemera kuza kuntungura, nje munyabyaha wari wazimiye, mpabwa ubugingo busha. Nashima uwo mwami wanje, nduwo mw'isezerano rye, iyo ni indirimbo ndirimba, nzahora mwizera. Ni nyinshi turabona umwanya gusa kujana muri studio, ariko indirimbo zo zirahari vraiment nta kibazo. Okay, indirimbo nziza kabisa, abantu bifuza kumushigikira bamushigikira, afite indirimbo nziza cyane. Ni indirimbo ndibaza, indirimbo aba baririmbyi ba New Life bamaze iminsi bakoresha, ndibaza n'izabo. New Life turakorana n'abahanzi babo, kubera ko nyine ari ibintu biba bindimo, ikiri mu muntu nyine cyo kigaragara. Buri iyo nseruka ndigisira imbere gikomeye, nabamaze kugera kuri nyine, ariko kubera ko ikindimo nyine ari ico nico mpeza umwanya, numva nje vuga butumwa ryo mu ndirimbo ariyo ntekerezaho cyane kurusha uko notekereza kuri pad igezweho. Jewe vraiment no kuyikora simbizi. Pad ntabyo nzi vraiment. None ko jewe mbizi numvisha ubikora. Guys, mwitege gisirimba kiraje cyo twokangurira vraiment, cyo dushaka gukangurira abantu bongere kandi bige piano. None se reka nje ngo kwibariza akabazo kawe. Hari abantu usanga bapinga amapade n'abandi bayemera bayakunda. Wowe nk'umunyamuziki, pade niyo nziza se cyangwa umukunga w'umwimerere n'uwo mwiza? Pade ni nziza, ariko ifite impact ari nziza. Kuvuga ngo pade wabonye ko nawe kera twashizemo, nawe kera wavugije. Navugije cyane. Pade yari nziza abantu batarayimenya, bakigira ngo nitwe turi kuvuza. Kuvuga ngo n'abantu benshi nyine bazi ko nyine ari twe tuba twatuvuza ibyo tuvuza, ariko imitima yacu nakaduhamiriza ko ari ibintu bidufasha korosha. Mwabonye ko Mado TV nawe yakozeho, bikemera amakanisa adafite umucuranzi, twabazaniye Mado nawe tuzamutoza mu dushaka gutoza ibintu byose bunyine ko ndabigira gutyo umukunga kuranze umucuranzi mwiza. Nta wageze iwanje buri mutari umunyamukunga, zenza mbyara abanyamukunga ariko sindi umunyamukunga, sinamenya ico kibazo cavuye. Niyo mpamvu rero usanga abantu benshi bavuga ati niwe wigishije mutu fulani, none wewe kutazamutse. Kuvuga ngo nanje mfite ibyo nazamutsemo, naho bidafite people, ariko ico nahaye umwanya cyo njewe nkiziho ko nakizamutsemo. Nje uzaho navuye n'injizi naho ngeze. Umuziki rero ni mwinshi, utekereje kugarukira kuri pade gusa waba uri umubebe ushatse gukora ibintu bigufi, ariko ushaka kugera kuri pade vraiment nakopyo gatoya. Mbese no kuvuga ngo umuhanga mwemera mu gisirimba n'utavuza pade? Umuhanga twemera mu gisirimba, igisirimba ni option woshira ngo byose ushaka, nakopyo gatoya. Ariko umuhanga twemera ni umuntu ushobora kuba afite ubuhanga bukomeye kuri piano. Hari abo duterera sari tukavuga ngo uyu muntu ahantageze ni heza. Abantu uterera sari ukavuga ati kwere uyu mucuranzi n'umucuranzi nyawe ni bande? Abacuranzi bose vraiment ntawe nasiga, ariko hari abantu jewe abantu mpeza umwanya vraiment mvuga ati aba naje nibo ndi kwigiraho. Na abacuranzi nyine bamaze guheza umwanya kwiga keyboard, kwiga piano. Piano irigwa. Hari abantu bashize nyine mu gisirimba gusa bamara bafatwa mu makanisa akumva nyine yarashitse, ariko piano ni ikintu ni somo rikomeye abantu bakiya bagenda bakomeye. Hariyo nk'ababirenzi, bano bacuranzi bose bacuranga za Kigali, na abantu baserutse mu gisirimba ariko barabanje kwiga piano, bayizi bayimetrish. Kuvuga ngo
abantu biga piano bavuma bukeya ntibazwi ntibazwi cyane kubera ko ushaka kumenyekana vuba nyine uvuza igisirimba ko kera nawe gapadi washizemo ko wagiye ejo bazagutumira ejo bazontumire vrema ko ndakubita ubu nyine ko ndakubita umukunga yagize neza cyane kandi abantu reka nkangurira abantu bashaka cyangwa mbabarize nshobora kuvuga ibitakurimo reka mbabarize none nk'umuntu hari gishobora kuba ufite impano yo kuririmba ariko udafite impano yo gukora indirimbo nk'umuntu ufite impano yo kuririmba akaba yumva ashaka umuntu gukora indirimbo yo kugana se irembo riruguruye abantu bafite baza babiyumva nk'iryo yerekwa natwe ntaho turagera ariko turabikunda ngo tuhuje n'abantu babikunda indirimbo uzahita gufonda twoyifonda cyangwa se twoyikora twobuze ibyo bugabo twoyihimba ikaba kubera ko dufite izo twahimbye ziririmbwa kandi zikiza imitima y'abantu benshi rero abafite iyo mpano bashaka kuririmba boza tugafatikanya abantu benshi bashaka kwiga piano bafite ibintu batinya kubaza hari abantu usanga nyine kubera ko yamaze kuba yahitinze ariko akaba yotinya kuvuga ati akatinya kuvuga ngo akasinkazi nogaruka kuvuga ngo nsubire ntangire nige izina ryanje ryofa reka nemere amashago mabe menshi ariko umucuranzi nemera ni umucuranzi wemerwa n'abandi bacuranzi uri mu mucuranzi nakubwira ngo urabizi ukagira abacuranzi 3-4 bakubwira ngo uzi ukoraho tukumva aho niho wumva ko urwego ugezemo ariko iyo ufite public y'abantu benshi wakoraho washiramwe nabizo ushiramo byose amapade n'ibindi birungo byinshi ariko abandi bacuranzi bataguha amanota ubu nyine ukiyawiga ariko bivana n'icuweza umwanya akeneye kuvuga ngo baze bige bagaruke bige badafite ibyo bazi bige rega n'ubundi pade nimaraga guhararuka bazobura uko bagira muze mwige umuziki nyawo w'umwimerere amapade garatunezeza ariko kandi hari igihe azogeraho akavaho mugaruke mwige aho biri kugana byari ibanga ry'abacuranzi ryari rigihishwe ariko nuko ngo urimaze kumenyekana ufite pade nziza niwe ukora ziranagurishwa nuko ngo zarinjirije benshi kabisa ariko kuri ubu ngubu vraiment bizageraho abacuranzi bacuranga biga ni nk'abantu bagendesha amavi bagenda gahoro ahitinga bigoye piano iragoye araseruka tibamuha keyboard ngo avuze ariko iyo aserutse abashitse ahantu afungura studio yiwe agacurangira abantu indirimbo akavuga ngo urano mu producer iyo turi kugana natwe turi gushaka ukuntu twakwiga piano mu rwego tuba abantu baproduza umuziki tukawucreate barakoze cyane ku kiganiro cyiza abantu bakugane bashaka kwiga umuziki abashaka indirimbo mugane hari n'igihe ushaka kuba ufite studio yawe ukaba udafitemo umucuranzi wa mugana barakoze cyane ikiganiro cyiza uduhaye n'impanuro nziza uhaye ku bijyanye vraiment no kutugana ntabwo twabwiye abantu ngo baze batugane natwe turacara abanyeshuri natwe turacara ko twiga icyo twakangurira abacuranzi bagenzi banje nuko twakwiga umuziki tukiga umuziki hano hanze bagenzi bacu bacuranga bano b'abarundi cyangwa abakongomani bino batavuza by'amapade ko bariga umuziki ntibazwi ariko abanyamuziki ibo barabazi rero abapianiste dufite muri kino gisagara twiga umuziki tubanze tureke gukunda guhitinga cyane mbere yo kwiga aho guhabwa diplome utamerite hari abamaze kwita abadokiteri hari abamaze kwitwa bande ariko vraiment twe turacari nk'abakaporale mu muziki abantu wemerewe witwe kaporale ariko ureke kwitwa generale mu muziki kandi nta waciye vraiment nta rugamba wigeze ugwana nikico cyane vraiment twokangurira abacuranzi baze bige n'umuvuga butumwa ushize yarabivuze
yaravuze ngo nimba mufite umucuranzi utabizi muzamwirukane si icyaha umucuranzi hoza umuririmbyi akamucurangira ibintu atayumva buriya urazi ko ari abaririmbyi nabo batumva umuziki aka n'abandi bumva umuziki hari abucurangira akavuga ati kweri ibintu uvugije birajanye n'ibyo nifuza akabundi ndavuza akaza kenera gusa ngo bashiremo igisirimba ntakenere ko baririmba jewe ndi umucuranzi ukunda ko baririmba kurusha uko basirimba rero abantu baze babiga umuziki bawukunde n'igisirimba bakigane ariko kandi naka option gatoya naka application gatoya ugomba kwifashisha ariko ufite ibindi wawiga bazi komeye abantu nta baze benshi bafite bamaze guhabwa amashi bamabarekeraho mugaruke twige piano iracari nyinshi safari ngari ndefu naje nayitangiye hanyuma urakoze cyane umuvugo wacu Imana igumugisha cyane abantu bakunze ibintu byo bazandike muri comment hanyuma gira icyo ugiye abakunzi bacu kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tuje mu bindi bikorwa bya buri munsi tuje gupagasa mbere turashimiye televiziyo ya Madosho yadutumiye turishimye vraiment kuba mwadutekereje kugira ngo tugire message dushitsa turasaba abantu gukurikirana hari abantu bahabwa video bakazerekera uko bazi bahaye nibasaba guha video uzugerageza uyikandeho nurangiza kuyikandaho umwanya irangire kore abantu batarakora subscribe bakareba gusa bakavuga ngo Madonna waraturambiye ariko noneho kino kiganiro ugikandeho kirangize uraza kumva umukunga Mado rero umukunga wa Mado turakangurira abantu gukora subscribe kumukurikirana gukora comment mumushigikire n'umwuga mwiza yafashe vraiment ukiza kandi mwiza wivuga butumwa nicyo twakangurira abantu bose kabisa murakoze cyane Imana ibahumugisha nimba kwizenga guhaninga kugira ngo ugire icyo ukoze uzoze ubikora dukomeze tubane namwe dukomeze tubazanire ibintu byiza bisa neza hanyuma n'uwifuza kuba yotanga ubuhamya ni karibu kwa Mado TV Show uwifuza ikintu cyose yashikiriza sosiyete ni karibu iwacu mutugane Imana ibahumugisha turabakunda cyane mukore subscribe musharing ibikorwa byacu mukore n'akandi kaguki byose birafasha na comment kugira ngo dukomeze tufatikanye dukomeze duterane imbaraga zacu Imana ibahumugisha